Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Igisirikare cyangwa cyasabye abahoze ari abasirikare bacyo bamaze kwiyunga kuri M23 gukora ibishoboka byose bagahunga cyangwa se bakarekeza imbunda zabo kuri uriya mutwe. Ni umusabe FARDC yatanze nyuma y'iminsi mike M23 yerekanye abasirikare bashya barenga 7,000 yungutse nyuma yo gusoza imyitozo yaramaze amezi 6 bakora mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kiri muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Abasirikare biganjemo abahoze ari aba FARDC bemeye kwihuza na M23 ubwo umutwe wigaruraga imijyi ya Goma na Bukavu. Baheruka kwemerera umuyobozi w'igisirikare cya M23 General Sultani Makenga ko biteguye gutanga umusanzu wo gukura ubutegetsi bwa perezida wa Kongo Tshihutu. Umuvugizi wa FARDC Jean Major Sylvain Kenge mutumwa yageneye bari basirikare yabwiye ko bakiri abasirikare ba Kongo FARDC ati igisirikare cya Kongo kiributsa abasirikare bose bafatiwe cyangwa se bakaburira irengero i Goma na Bukavu uyu munsi bafashwe bugwate na M23 n'abakorana yo ko mukira abasirikare ba FARDC mwatorejwe gukora Repubulika no kurinda igihugu ya mwanze kugera ku gitambo kiruta ibindi. Ekenge yasabye abasirikare ba M23 bahoze muri FARDC kudagacira ibitangaza bizezwa ngo kuriya mutwe biguje nabo uzabakoresha nk'abacakara bakorwanya abavandimwe babo ndetse n'abashiki babo ndetse bakangiza inyungu zabo ndetse n'iz'igihugu cyabo. Uyu mugabo kandi yabwiye bari abasirikare ko byaba ari amahano akomeye mu gihe baba batatiye indahiro yabo yo kutagambanira Repubulika n'imwe no kutagambanira Kongo cyangwa se kwerekeza iminwa y'imbunda zabo ku gihugu cy'ababyaye ndetse n'abaturage bagenzi babo. Yunzemo ati ibyo ntibibaho, Repubulika n'ibisekuruza bizaza ntibazigera babarira na rimwe. General Kenge yasabye bari abasirikare gukora ibishoboka byose bakava mu maboko M23 ati bijyanye n'iyo rumwahuye nayo ndetse n'ubwicanyi bukorwa n'abagenzi banyu b'ibyehe bya M23 nk'igitambo mukuru bishoboka byose mu rwego rwo kongera guha igihugu urukundo. Yavuze kandi ko baha amahirwe make yo kwerekeza imbunda ku mwanzi, abasezeranya ko uzabikora azongera kwinjira mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Hanyuma ariko kandi umutwe wa M23 watangaje ko bamaze kujya mu bihe byo kwirwanaho nyuma y'ubwo bitero by'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 na drone za CH4 z'igisirikare cya Kongo Kinshasa. Mu masaha moya z'igitondo cyo kuwa gatanu zari nibwo Sukhoi 25 ndetse na CH4 za FARDC zarashe mu duce twabibwe Kijitso na Hembe duhereye muri teritwari ya Masisi. Isambiri kandi indi drone ya HC4 yagabye ibitero mu gace ka Nyangiro mu nkengero zaho. M23 ivuga ko byiciwemo abasivile benshi. Umutwe wavuze ko byakozwe n'ingabo za leta y'ubwicanyi n'ibyaha by'intambara bifite uburemere bukomeye. Bashinje kandi leta ya Kongo ko bikomeje gutesha agaciro imbaraga n'abayobozi bafatanya ibikorwa mpuzamahanga batandukanye bayihurije mu biganiro M23. Ibyo umutwe yaravuga ko Kinshasa yisemo intambara. Ibitero byo kuwa gatanu birakurikira ubugizi bwa nabi n'imvugo z'urwango bimaze igihe byibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abonye murenge n'abatutsi bo mu mujyi wa Uvira. Ibyo M23 rero yamagana amahanga akomeje kurucika rumira kubwicanyi leta ikomeje gukorera abasivile. M23 itanzeho isi yose umugabo ndetse ikanamagana yivuye inyuma duceceka k'umuryango mpuzamahanga. Imiryango ikorera ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu ikomeje kuba abafana b'ubwicanyi bukorerwa abaturage bacu. Yungamo bitujyanye n'ibi bitero ubwicanyi bwibasira ubwoko bumwe ndetse n'ubwiyongere bw'imvugo z'urwango muri Uvira. Kuri ubu turi byo kwirwanaho byemeye kandi twemeje cyane kuri no kurwanira abaturage bacu nta gucika intege binyuze kujya mu kuneshereza ikibaho gituruka. Ubwo ariko kandi igisirikare cya Afurika y'Epfo ko cyatangiye gucyura abasirikare bacu cyari cyoreje muri Kongo Kinshasa nyuma y'uko cyari gifite umujyi wa Goma bari bamaze gutsindirwa mu mirwano ya M23 ufashe uriya mujyi. Muri Gashyantare umwaka nibwo havuzwe amakuru y'uko ingabo za Afurika y'Epfo ziri koreza mu mujyi wa Lubumbashi abasirikare b'inyongera bagomba kujya gucungura babe bagoteye umujyi wa Goma na Mubambiro. Muri uko kwezi runana makuru by'abongereza Reuters byasubiye mu mvugizi y'ishyaka rya Democratic Alliance yavuze ko ingabo za Afurika y'Epfo zorejwe Lubumbashi ari abasirikare hagati ya 700 na 800. Abo basirikare cyakora ntibigeze bajya mu mirwano, aya ni bitewe n'uko bagenzi babo barahezigwa mu muhinzi ashize bashoboye gutahana ibikoresho byabo nyuma yo guhabwa inzira n'u Rwanda. Amakuru yerekeye ingendo z'indege yerekana ko tariki ya 14 Nzeri indege ebyiri zirimo mu bwoko bwa Boeing 737 na Ir-76 bigaragaza ko izi ngabo za Afurika y'Epfo zakoreshejwe inshuro nyinshi mu gutwara abasirikare zibavana i Lubumbashi zibajyana i Pretoria nyuma yo kubanza guca Kinshasa. Mail and Guardian uzi kuba babaza umuvugizi w'ingabo za Afurika y'Epfo Admiral Prince Chabalala atigeze asubiza. Igisirikare cya Afurika y'Epfo bivuga ko cyamaze gucyura bari abasirikare mu gihe hari umwuka mubi hagati yayo n'ihuriro barirwamo abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ni umwuka mubi ushingiye ku abasirikare bari borojwe muri Kongo Kinshasa bamaze igihe batarahabwa amafaranga y'uduhimbaza musiki yabo. Abasirikare barirwa mu 3 bari kwishyuza ndetse bateguje ingabo za Afurika y'Epfo ko nibatishyura baziyambaza inkiko. Amakuru avuga ko buri musirikare agomba guhabwa 600 by'amarandi, no kuvuga ko arenga 50 z'amanyarwanda ashobora kwiyongera indi kiza kababaro. Igisirikare cya Afurika y'Epfo kivuga ko kiri mu nzira zo gushaka ko cyakemura ikibazo cy'ideni n'abasirikare bafitiwe. Amakuru kandi avuga ko mu nama ya 55 ya SADC yabereye muri Madagascar mu kwezi gushize uyu muryango wahaye gasopo Kongo yanze kwishyura miliyoni z'amadolari 48 yari agenewe ubutumwa bwa Sami DRC. Ni inama perezida wa Kongo Tshihutu yanze kwitabira nyuma y'uko amaze kumenya ko ashobora kwiyimwamo ijambo. Ntaravu muri Kongo bambwire ko imitwe yitwaje intwari ikorera muri teritwari ya Imwenga na Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo ishaka kwirukana umuyobozi wa regime y'U336 y'ingabo za Kongo Kinshasa Colonel Tshihutu Vera. Mu ibaruwa imitwe yandikiye perezida wa Kongo Tshihutu yashinje Colonel
Tshihutu gushyigikira indi mitwe bashinja ubugizi bwa nabi akayifasha kubona ibikoresho birimo intwaro. Koloneli Tshihutu kandi ashinjwa kwifatanya na Robert Kayasha Muruho alias Foka Mike mu kunyereza $8 by'amadolari byagenewe imitwe ya Wazalendo ikora muri Imwenga na Shabunda. Imitwe ya Wazalendo yamenyesheje perezida wa Kongo ko akwiye gusimbuza Koloneli Tshihutu, undi mwofisiye w'uburaje mabi mu 36 ufite icyicaro gikuru muri Imwenga. Iyi wari ukurikiye imirwano hanganije umutwe wa Wazalendo uyoborwa na General Marayika na General Nyakiriba tariki ya 18 Nzeri ishaka kugenzura santire ya Imwenga. Hapfuye abantu 8 icyo gihe. Mu ntangiriro za Nzeri imitwe ya Wazalendo ikorera muri teritwari y'Uvira no yigaragambije isaba ko umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 twa gisirikare Brigadier General Agaseke yimurwa. Icyo gihe Wazalendo bagaragaza ko mu gihe Brigadier General Agaseke yaguma muri Uvira, M23 ishobora koherwa gufata uyu mujyi kuko ngo ni umunyarwanda. Naranganije amaso y'amakuru byandikirwa Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe umuka mu ukomeje gututumba mu gisirikare cy'u Burundi nubwo abayobozi baterura ngo bivuge. Bigaragara ko kuva 2023 ko Perezida Ndayishimiye yoherezaga abasirikare kurwana n'umutwe witwaje M23 muri Kongo Kinshasa kuva ku muto kugera ku mukuru batashywe n'ubwoba nyuma yo gutsindwa bikomeye mu rugamba rwabereye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari abasirikare benshi Burundi banze kongera kurwana, bamwe batorotse igisirikare, abandi barirwa mu magana batabwa muri yombi bafungirwa Bujumbura n'ahandi bashinjwa kutubahiriza amabwiriza y'ababakuriye. Inyandiko zitandukanye z'ibyemezo byafashwe na Perezida Ndayishimiye kuva tariki 2 Mutarama 2023 kugeza tariki 29 Kanama uyu mwaka bigaragaza ko ofisi barenga 30 batorotse igisirikare cy'u Burundi. Ibyo umukuru w'igihugu yabishingiyeho yemeza ko batakira abasirikare b'igihugu. Mu ofisi batorotse igisirikare cy'u Burundi harimo abakuru 14 barimo 9 bo ku rwego rwa koloneli. Ibiro bya Perezida w'u Burundi bigaragaza ko muri ofisi bo ku rwego rwa koloneli wa nyuma yakuye mu gisirikare cy'igihugu kubera gutoroka Lieutenant Colonel Ndere Angelus bagaragaje na nimero ifite imuranga uyu yakuye ku rutonde tariki ya 11 Kamena uyu mwaka. Umukuru muri bo Colonel Nizigimana Pierre Karavire yakuye ku rutonde rw'igisirikare cy'u Burundi tariki 8 Mata uyu mwaka. Abofisiye bakuru bafite ipeti rya major bakuye ku rutonde rw'abasirikare b'u Burundi bazira gutoroka nabo bashyizwe agaragara urutonde rwabo. Abasirikare bafite ipeti rya kapiteni batoye igisirikare cy'u Burundi 13 mu gihe bafite ipeti rya Lieutenant batorotse ari 4. Ingabo z'u Burundi zirunze mu ntara Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu bice biri hafi ya Bujumbura nk'umujyi wa Uvira hamwe n'iza Kongo n'imitwe ya Wazalendo FDLR biri mu myiteguro yo guhangana n'abarwanyi M23 yaba yo kubatera cyangwa se gusubiza inyuma ibitero. M23 nayo ngo ntiryamye amajanja gukomeza kwabuka binyuze mu gutoza abarwanyi bashya kuko tariki ya 19 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka yungutse abarenga 7,000 bari bamaze amezi 3 batozwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo muri teritwari ya Rucuru kandi ifite ibikoresho bihagije yambuye ibihuro ry'ingabo za leta ya Kongo. Umugaba mukuru w'abarwanyi ba M23 General Sultani Makenga tariki 2 Nzeri yagaragaje ko afite intego yo gufata indi mijyi ikomeye muri Kongo Kinshasa irimo Karere mu ntara Tanganyika. Kugira ngo ibyo bishoboke bisaba kubanza gufata Uvira. Mu gihe abarwanyi ba M23 bakwegura intwaro bafite nta kabuza intambara yafata intera itigeze ibaho kandi igitutu ngo cyaba cyinshi ku ngabo z'u Burundi zifite ibirindiro hafi ya Bujumbura. Ingabo z'u Burundi zongeye kurushwa imbaraga na M23 zazisaba guhungira Bujumbura ariko zinategetswe gukomeza kurwanira muri Kongo Kinshasa. Ni handi yakongera kumvikana inkuru z'abofisiye benshi batoroka nkuko byagenze mu myaka 2 ishize. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banatswe abanyapolitiki utavuga n'ubutegetsi muri Uganda cyangwa uri Matarias Bobo inavuye guhera komisiyo y'amatora avuga ko irimo kwanga ku bushake kwemera imikono y'abamushyigikiye ngo atazitabira amatora ya perezida ari mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Ibaruwa ya komisiyo y'amatora yandikiwe cyagura ku itariki 19 z'ukwezi kwa 9 igaragaza ko mu turere 30 avuga ko yagezemo nibura uturere 80 gusa ari two baje kubona imikono ya ngombwa. Ubashigaje gusubira mu turere 18 kugira ngo bashe kubona imikono ya ngombwa nk'uko komisiyo igenga amatora bitegeka muri Uganda. Komisiyo y'amatora muri Uganda yavuze ko izarangiza kwakira imikono isabwa ku bashaka kuba abakandida perezida ku itariki 24 z'ukwezi kwa 9. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko bucyagura Matarias Bobo yavuze ko ibikorwa na komisiyo y'amatora muri Uganda bigaragaza ko badashoboye ndetse kandi ngo bafashe uruhande muri aya matora. Uyu munyapolitiki yavuze ko bakiriye ibaruwa ya komisiyo y'amatora saa 12 z'umugoroba ku wa gatanu agaragaza ko bari bagaragaje imbere yose ko gutinda gutanga ibisubizo ku mikono yatanzwe byanze bikunze badashaka bahangana na Perezida Museveni. Uyu munyapolitiki yarashinja komisiyo y'amatora gushyira amananiza ku ishyaka NUP yabereye umuyobozi kugira ngo batazitabira amatora kuko mu turere twose aho bageze bakuraga babasinyira barenze 100. Ishyaka NUP ritavuga n'ubutegetsi muri Uganda ryashinje inzego z'umutekano kubashyiraho iterabwoba ndetse no guhungeta abayoboke babo kugira ngo batazabasinyira iyo mikono ya ngombwa. Mu matora 2021 cyagura Matarias Bobo yagize amajwi ya kabiri nyuma ya Perezida Museveni yagize 57% we yagize 36. Iri shyaka NUP mu gihe ritagira imikono 100 mu turere 98 byabisobanuye ko umwaka utaha batagomba guhagarara kuri liste y'itora.